inkuru nziza kuzasarambwe gufata Kinshasa binyuze muri Congo Brazzaville. Joseph Kabila yamaze gukora umuti yagezeyo mu rwego rwo gushaka inzira yo kongera guteza ikise icyo bise intambara nshya kandi ikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa bamaze iminsi bwitotomba ndetse bavuga ko 23 ari burembeje. Ese Kabila yabagiye gutangiza ibikorwa bya gisirikare byo ku giti cye kandi biciye mu yindi nzira? Ibi nabyo reka tuze tubivuge dukurikije amakuru dufite kugeza aka kanya. Noneho ibibuga by'indege byose bikoreshwa cyangwa se bikifashishwa mu kugeza ibikoresho bya gisirikare ndetse no gutunda amabuye y'agaciro mu bice byose muri Sud Kivu. 23 intare za Sarambwe ziri kubitagitinga mu buryo bukomeye, by'umwihariko bakibanda ku gace ka Shabunda dore ko bakeneye ibibuga by'indege binini kandi bigari bitunda amabuye y'agaciro ndetse harimo na Zahabu na Kasigareti ndetse na Koruta ziva muri ako gace, ariko hakifashishwa nka position militaire karabutaka wo kwasika abasirikare ndetse n'ibikoresho byifashisha imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano kandi bikenewe vuba na bwangu buri munsi, bikaba bikomeje gutera inkeke n'ikibazo gikomeye cyane kuri 23 kandi kikaba kigomba gukemurwa vuba. Reka tuze tubikubwire. Ariko nanone intambara y'abanyamurenge yafashe indi ntera ku rwego rwa nyuma, bari gusubiranamo abanyamurenge batorejwe mu Burundi bahanganye na Twirwaneho. Ni mu mirwano karundura yatangijwe kugira ngo ukuri kubyisha inyuma nuko aba basirikari bari kwitirira abanyamurenge batorejwe mu Burundi ari uko ari intera hamwe zimaze iminsi zitorezwayo, ariko mu by'ukuri zikaza zitiriye abanyamurenge kugira ngo bakomeze bagaragariza amahanga ko mu by'ukuri iyo mino iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari coalition iri kuyitera, ahubwo ari abanyamurenge bari gusubiranamo. Iki ni ikinyoma gikomeye cyane Gisekedi yahimbye kugira ngo mu by'ukuri akomeze ateshe umutwe ndetse akomeze yifashe akore genocide ari gukorera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge ntago bigeze batorezwa mu Burundi bitewe nuko abanyamurenge kugeza ubu ngubu abo bose harazwi aho mu bice bya Minembwe abari guturuka mu Burundi ntabwo aribo. Ni ikinyoma cya Gisekedi yahimbye. Ibi byose turaza tubikuvira umuzi n'umuzingo maze tukubwire iby'uru rugamba rwambikanye hagati y'abanyamurenge bari kwirwanaho batewe n'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kikaba kigambye iki gitero kikavuga ko mu by'ukuri ari abanyamurenge cyatoreje mu Burundi kandi ibyo byose ni ibihuha. Turaje tuguha amakuru y'ukuri atariho igihuha kandi atariho ivumbi hano ku muyoboro mugari kandi w'amakuru agezweho kandi yihutirwa kandi akomeye. Nimba utarakora subscribe reba musi gatoya maze urebe ahanditse subscribe maze ukoreho. Nimba kandi nawe dusanganwe wibukiye gukora ku gatima cyangwa se ukore kuri like kugira ngo mu by'ukuri tukomeze muri update zigezweho n'amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Iyo ni amaherezo y'ibibazo bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bari kwibaza niba 23 izagera nyuma byibura ikumva amasezerano mpuzamahanga akomeje gufatwa nk'ibitero bikaze by'ibihuriro n'isi yose agamije kuzashira 23 mu gatebo ko ishobora kuba ari nzima cyangwa se wenda mu by'ukuri ari ikora ubwicanyi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko bikaba byarakozwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kurwanya uyu mutwe bitwaje ko ufashwa n'amahanga, by'umwihariko bagashiramo n'u Rwanda ku mwanya wa mbere. Ariko nanone uko bukeye nuko bwije ibintu birushaho gusubira irudubi. Ese 23 izagera igihe yemererwe kuyobora Kivu zombi, dore ko Gisekedi yariye karungu akaba akomeje kugenda atabariza amahanga yerekana ko 23 ari umutwe w'iterabwoba, ahubwo mu by'ukuri atari abanyagihugu, ahubwo ko ashaka ko 23 ikurwaho burundu. Ibi turaje tubigarukeho twifashishije inyandiko ikomeye cyane yongeye gusohorwa n'ikinyamakuru African Intelligence igarukwa neza ku herezo ry'ibibazo bikomeye biri kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko rugamba rukoreka imbaga ruri gutegurwa kandi ruzashyirwa mu bikorwa uko byagenda kose mu gihe organization igenda yihuza akantu ku kandi leta ya Kivu ivuka. Eze iyi nyandiko ivuga iki? Reka tuze tuyicishije mu amaso tugwa amakuru akomeye kandi ari update ku mutekano, politiki na demokarasi ani ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese cyotiza kadasoka mwiza kongere duhuraho muherereye hose maze tubane. Nimururu Mushya akaba ari bwa mbere ugeze hano kuri buno muyoboro, gahunda nimwe gusa. Reba munsi gato cyane ahanditse like and subscribe maze ukoreho. Niba kandi nawe dusanganwe
ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru yihutirwa gatanu ku kandi ikaze. N'amakuru ari update kandi yihutirwa cyane kandi twinjiyemo tugiye kunonosora ku buryo burambuye. Tugiye guhera ku nkuru ikomeje gucikisha igikuba mu gihe ku munsi w'ejo aribwo inkuru yakomeje gushakara ivuga ko ibice bibarirwa muri 5 byo muri Kivu byose byamaze kwamburwa FARDC mu gihe kitarenga amasaha ageze kuri 36. Benshi barumirwa cyane, hafatwamo n'inkomere ndetse hafatwamo n'abamatekwa, harimo abanyefudereri ndetse harimo n'abasirikare b'abacancuro by'umwihariko b'uruhu rwera. Bavuze ko mu by'ukuri baturutse muri Colombia. Aba bacancuro bari na Radio Okapi bavuga ko mu by'ukuri bashaka kwisubirira iwabo mu gihe bari babonye ko guhangana na 23 ari ibintu bisa nkaho bidashoboka, ndetse bakanavuga ko ingabo za Kongo ziri gutsindwa cyane mu buryo bukomeye, aho Uvira noneho bagiye kuzayita biruke 23 ikazayinjiramo yemye nta n'umusirikari ubarizwamo, kuko gutsindwa kwabo niko kwa mbere kwakomeje kwigaragaza. Nanone kandi kurambirwa kw'ingabo nabyo bikabuko, nanone kandi no kudashobora urugamba bikabuko mu kwiyemeza kose Kinshasa yagira, ariko bigaterwa n'abasirikari batagifite umuhate wo kurwanira Kinshasa imaze iminsi ibashora mu mirwano idakenewe, ubundi bakumva ngo igiye guhagarara, ngo ubundi bakumva ngo irakomeje. Ibyo bigakomeza kuba agatereranzamba mu buryo bukomeye. Izo huguhugu zimeze gutyo zigatuma abasirikare batabaranse ku rugamba. 23 ikabinjirana kubera ubuke bw'abasirikari bayo, ariko n'ubundi ikabacikirana ibice. Kinshasa ibikorwa byose iri kubyamaganira kure, ishingira ko ibi byose ngo bitashoboka, ngo kuko nta advice mu rugamba ngo zihari, kandi ntibari mu mirwano. Barimo gushaka guhisha Amahanga ko batangije ibitero bya bucece bigamije gukura 23 mu bice byose yacakiye bitwaje serefo zasimweho kuva tariki 17 z'ukwezi kwa 7, ariko zidakurikizwa. Ibyo byabereye Doha, ariko nanone bakibanda kuri abaturage bamenya amakuru y'itsindwa ryabo, kuko ibi byaba mu gihe bazi neza ko bashaka kwataka bakoresheje ibitero bakuvugwaho. Nubwo 23 imaze iminsi ibyamagana ibitero batangije, ndetse bakanga no kujya mu biganiro by'amahoro, kuko n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kubataka. Ubu tuvugana Gisekedi mu ijambo rimwe yumva ni nkuba, na n'ubu yifata nk'umuntu utarigeze yamburwa uduce, kandi akumva ko atagomba gupfukama, kuko agomba kuvuga ko gifite imbaraga zo kurwana. Gusa guhakana ko ibice bidafashwe nabyo bifite ishingiro. N'ikindi kintu gikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kugaragaza, nanone kandi bukagaragaza ko bukihagazeho ko 23 itaragura ubushobozi bwo gutungura benshi. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko ku rugamba barimo kurwana bucece, ntibashaka ko babyerure burundu kugira ngo isi yose imenye ko basubiranyemo, keretse ikizabaturitsa ari Uvira, agace kugeza ubu gatumbye isakusaka turika, harimo imitego myinshi, ndetse 23 yawuteze, ariko ikaba itarinjiramo. Ibintu bikomeze gusubira urudubi ku buryo bukomeye. Mu byumve neza, ubu FARDC nubwo ari yatangije iyi mirwano ikanga kohereza agahembye, ndetse n'ibyo byavuzweho, ndetse bikanasinwa i Doha, ariko ubu 23 ikaba by'ukuri iri gutangaza ko iyi FARDC ariyo bizageraho ingaruka mu buryo bukomeye cyane. Intare za Sarambwe mu nsinzi y'agatangaza imbere ku rugamba muri Kivu baracyaca ibintu mu buryo bukomeye. Hagati aho niki cyihishe inyuma y'ibikorwa 23 yatangije byo kwinjira imbere ku rugamba mu gucakira ibibuga by'indege biri muri Kivu, uhereye muri Shabunda, agace bavuga neza ko ariko military position ikomeye cyane, ariko noneho ijyanye no kuba ikibuga cy'indege cyaho cifashishwa kugira ngo hacikishwe amabuye y'agaciro, harimo koruta, casterite ndetse na zahabu zituruka muri bira binombe byinshi biri muri Mwenga. Ariko noneho 23 ikaba ari yagize position mu military karabutaka mu kujya gukikirikiriza dore izo drone zose zihari zifashishwa n'igisirikare cya FARDC, ndetse n'ubutegetsi mu kuhageza nanone kandi ibikoresho, ndetse no gutuma ingabo zigira imbaraga ku rugamba. Ibi byose rero bigamije kunetraliza ibitero byose bya 23 yatangije nyuma y'uko ibyigaruriye ibice byinshi, kandi noneho bivugwa neza ko harimo
drone ziri kwifashishwa mu duto n'utunini zishobora kwifashishwa mu gihe gitoya ariko ku muvuduko wo hejuru ndetse no mu kirere kidatumburutse. M23 izi tageti iriho zifite ishingiro mu buryo bukomeye, bivuze ko biramutse bigezweho nta buryo na buke FARDC yaba igisigaranye bweruye kandi bwemewe nubwo byaba binagoranye muri hano muri Sud Kivu bwo kugenzura ikirere cyose, kuko M23 yaba ikigenzura 100% ibyateza ibyago bikomeye FARDC, ndetse ari nabyo biri gukorwa kugeza ubu muri strategy z'urugamba, kuko abakomando muri iki gitondo bamaze kwerekeza muri icyo gice cya Shabunda, bivuze ko ari operasiyo yonyine ibajanye kugira ngo bahagarike neza ibikorwa byose bya FARDC. Kugeza ubu kunetarariza ibitero byose n'ibikorwa bya FARDC bifite icyo bivuze imbere ku rugamba, ndetse bivuga ku mirwano ikomeje kuba, bivuze ko nanone bizagira gahunda ikomeye cyane zo kuzasubiza inyuma gahunda zose za Kinshasa, bizasubiza inyuma ubushake n'ubushobozi bwose bafite. Si ibyo gusa, reka tubanze tugaruke kuri ya nkuru y'abanyamurenge ikomeje kuvugisha Rwanda ndetse ikomeje no kuvugisha amagambo menshi mu buryo bukomeye. Abanyamurenge bikaba byatangajwe ko mu by'ukuri bameze nkaho bari gusubiranamo. Ibi bivuzwe nyuma y'uko Uburundi bwari bwateguye misiyo ikomeye yo kurasa kuri M23, ariko by'umwihariko igahera ku banyamurenge mu bice nka Minembwe, ariko mu by'ukuri ikabesha ko ari abanyamurenge batorejwe mu Burundi bazaba baje kwataka bene wabo. Igisirikare FDLR ndetse na FDNB bafatanyije gutera ibitero biri kugabwa hano mu banyamurenge, by'umwihariko mu gace ka Minembwe, bitewe nuko n'ubundi hano mu gace ka Minembwe hari kugwa drone ziturutse ku kibuga cy'indege kiri mu Burundi kuri stade ya Mercure ya Paul International Ndadaye mu Bujumbura, hakavaho drone zikaza kurasa mu Minembwe. Abangaba bamaze iminsi batorezwa mu ishyamba ryo mu Kibira, bakaba bari bateye mu bice bya Minembwe, ariko mu by'ukuri biyitiriye ko ngo ari abanyamurenge batorezwaga mu Burundi. Ibi bikaba byatunguranye cyane no muri za matekwa zimwe zafashwemo mpiri n'abarwanyi ba Twirwaneho irwana ku banyamurenge, ariko mu by'ukuri bagasanga mu by'ukuri ibyo byose ari ukubesha ari igisirikare cy'u Burundi. M23 nayo ikaba yabyakariyemo ndetse n'igisirikare cy'abanyamurenge, by'umwihariko mu buryo baraye bivuma ko batazongera kuba barekura amatekwa z'igihugu cy'u Burundi, bitewe nuko u Burundi nabwo buri gukomeza gushotora u Rwanda. Ibi kandi byakurikiye n'ijambo rya General Neva uyobora igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubu ngubu bisa nkaho ari mu buhungiro, ari kuyoborera munsi y'igitanda bitewe n'imirwano ndetse n'intasi za M23 zari zageze muri iki gihugu cy'u Burundi. Yivuma ko atazongera guhura mu biganiro na leta y'u Rwanda. Ni nyuma yaho kandi igisirikare RDF gifashije M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu guhererekanya imfungwa. Ibi bikaba byakubayeho mu gikorwa n'ubundi FDLR isa nkaho n'ubundi yari gukorwa n'isoni, bitewe n'uko uyu mugabo uyishyigikira nawe yari yacitse intege. Buri kanya za matekwa ziri gufatwa zikoherezwa mu Burundi nk'ikimenyetso cyangwa se gasopo bari guha uyu muyobozi bita Evariste Ndayishimiye, mu gihe Burundi bwaba bukomeje kurenga muri izi gasopo zose buri kugenda buhabwa icyabana n'umuriro watokombera hano muri Bujumbura. M23 ikigirayo by'umwihariko nk'uko n'intasi ziriyo, ariko abanyamurenge bakajya guca agasuzuguro. Ibitero birimo no kubesha byateguwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo mu by'ukuri ibi bitero byose iri kugaba bitazabangamira gahenge nk'uko bari bakemeje, bitewe n'uko M23 iri kugenda ifata uduce ndetse no kubiri gukomeza kubitira mu gafuka ibikorwa bya FARDC, ariko mu by'ukuri FARDC ikaba iri kurira bupfunyi, bitewe n'uko idashaka kugaragariza amahanga ko iri gukubitwa, kugira ngo hataba havaho mu by'ukuri ako gahenge cyangwa se amahanga akabacishamo ijisho akanabona ko n'ubundi bari gutimbagurana. Ikintu kinyoma cyahembwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi akazana abo basirikare mu by'ukuri akabatoreza mu Burundi, by'umwihariko bakaba baraturutse mu duce turimo na za Uvira ndetse n'amabandi yabaga mu bice byose M23 yafashe. Kugeza ubu ngubu bakaba barigumwe kuri leta ya M23, bakaba baranze kuba mu bice M23 igenzura, bitewe n'ibibi bakoreragamo ndetse n'ibibi bakoreraga abaturage, harimo n'ubwicanyi bwakorerwagamo. Bagera mu Burundi bakakirwa na Neva, bakakiranwa yombi, barangiza bagatozwa ibi
uyu mutwe bakaba warashigikiye mu buryo bukomeye, warangiza ukaza ugatera hano mu Minembwe, by'umwihariko ukarasa kuri M23, ukarasa no mu Banyamurenge. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikavuga ko mu by'ukuri ari Abanyamurenge batorejwe mu Burundi baje guhangamura bene wabo. Ibi bigatangazwa none n'Abanyamurenge ko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba Abanyamurenge barirwa muri kano gace, babo ubwabo baba bari gukorerwa jenoside n'igisirikare cya FARDC, cyangwa se bari kugenda bicwa umwe kuri umwe ngo barangize nabo mu by'ukuri babone impamvu yo kurwana. Nta mpamvu y'irwano iri muri kano karere, by'umwihariko iri kwibasira Abanyamurenge, ahubwo ibyo byose ni ibinyoma bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo abone ukuntu amarira abantu ku icumu. Ubu M23 twirwaneho baracyakora uko bashoboye kose ngo basubize ibitero inyuma byamaze no gutangizwa urede, kuko bakeneye ko turiya duce twose badufata mire, mu gihe M23 nayo iri gutegura uburyo ki yakoherezayo umusada no kuba bakomeza kurwana ndetse bagashigikira n'Abanyamurenge, ko kuba n'Abanyamurenge bamaze iminsi myinshi bugarijwe n'ibitero bya FARDC cyane Minembwe ndetse no muri turiya duce twa Mikenke na Mwenga, aho M23 kugeza bivugwa neza ko yamaze no kwagera Tombe kuva ku munsi w'ejo irwana nkundura ku buryo bukomeye kugira ngo byibura ibintu biye ku murongo. Gusa amakuru avariya avuga ko gusubiranwamo kw'aba bantu bivuze ko biteje inkeke, kuko biri kwibazwaho hakabura igisubizo mu gihe imigambi minini ya Kinshasa ndetse n'Uburundi imaze kirekire kandi bagamije kuzacamo Abanyamurenge ibice, kuko kwishira kwabo hamwe na M23 babonye ko ari ubushobozi bunini kandi bugari buzatuma bazakomeza kugira inararibonye ndetse n'ubugenzuzi mu bice bitandukanye birimo na Sud Kivu, bikazateza ikibazo kuri bo kuko bazabarwanya bivuye inyuma kandi bakabarwanya nk'abafite icyo barwana muri izi ntambara zimaze igihe kirekire hafi imyaka 30. Ibintu byarasubiye urudubi, ariko nanone katubanze twinjire neza ku nyandiko ikomeye igaruka ku bibazo bikomeye byo muri Kongo, ariko noneho hashingiwe ku ntambara uko imeze kandi kitagomba no guhagarara, hashingiwe ko iri gukomeza kugebwamo uruhare n'amahanga, ariko ari gukomeza kuja ku ruhande rwa Kinshasa mu gukomeza kwerekana ko M23 ko igomba kurwanwa kuko bakeneye gusahura ku butegetsi bitabaye ubwa Kivu yigenga, kugira ngo nanone ariyo ikora ibishoboka byose ngo ishire Kivu y'amajyaruguru ku murongo. Ibintu byo kuba ngo Kongo yazongera kuba ngo amahoro byo byazaba umugani. Kinshasa ntabwo ishaka guhabwa uduce kandi irashaka kugera ubugenzuzi mu buryo bweruye, ndetse n'abasirikare bahari bagenzura iyi leta ya Kivu M23 igasubira inyuma, yirengagije ko mu by'ukuri abasirikare bahari n'ubundi barasaniye bakatakaza ibitambo bikomeye cyane, ndetse bikanarangira banacyakiye bakagenzura kandi ndetse bakanahagera n'uduce twinshi duzumbu twa leta ikabura ubushobozi mu mijyi ikomeye ebyiri, Bukavu ndetse na Goma. Ibi byateje icyo gikomeye cyane ndetse kuri Kinshasa itagikandagiza ibirenge byayo ndetse ndinahururikiza indege zayo, ariko ubutegetsi bwayo M23 irabwa amahirwe yuko ishobora kuzashigikirwa Tshisekedi aramutse akomeje gushukwa agatanga izo ntambara, ariko koko igaragarira amahanga M23 kongera ikirwanaho bwaba ari uburyo bwiza bwo guturitsa ngo igisasu gikomeye cyatuma Tshisekedi yongera kwisanga mu byago bikomeye byo kuba yakongera gutakaza ibindi bice ndetse n'ubugenzuzi, kandi byahita biha amahirwe abaturage guhita bitorera, kuko n'ubundi baba bashaka kubaho bonyine badategetswe na Tshisekedi, cyangwa se nimba bashobora kongera kubaho bategetswe na M23. Ibyo bikaba ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye cyatuma intambara zo muri Kongo byibura zigera ku rwego Tshisekedi yemera ibivuye mu byo asabwe, kuko mu gupfukama ntabwo arabyumva neza, anabifata nkaho kuba ibice bya Kivu ya ruguru byarafashwe nta n'ikintu na kimwe bivuze kuri Kinshasa, n'ubundi abifata nkaho atari ibice bimufasheho, kuko n'ubundi abaturage bari mu Kivu y'amajyaruguru byagoranaga cyane kuba bazwi by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko nanone ibi nabyo biteje inkeke, ikibazo kiracyari cya kindi, ninde koko mu by'ukuri uzatsinda urugamba rwo kuyobora Kivu y'amajyaruguru? Ni AFC M23 cyangwa se bwa leta buzagera igihe buyisubize? Ibi biracyari ikibazo ngo kigiye kwerekwa amahanga ashobora kuzingira ku butaka bwa Kongo kubera inyungu y'umurengera bakura mu mabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa no ku butaka bwa Kongo nk'umugabane kugeza ubu ukenewe cyane n'abazungu batahifuriza amahoro habe na gato, ariko ngo bashakanura ngo bacakire burundu. Si ibyo gusa,
inkuru nziza kuzasarambwe gufata Kinshasa binyuze muri Congo Brazzaville. Joseph Kabila yamaze gukora umuti yagezeyo mu rwego rwo gushaka inzira yo kongera guteza icyo bise intambara nshya kandi ikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa bamaze iminsi bwitotomba ndetse buvuga ko 23 ari burembeje. Ese Kabila yabagiye gutangiza ibikorwa bya gisirikare byo ku giti cye kandi biciye mu yindi nzira? Ibi nabyo reka tuze tubivuge dukurikije amakuru dufite kugeza aka kanya. Hagati aho nanone kandi ubu tuvugana ibintu biracyahindura isura. AFC 23 yamaze gutabaza imitangazo gihutirwa yashize hanze yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangije imirwano kandi ko inshingano bafite ari ukwirwanaho. Itangazo risobanura uburyo ki ngabo za FARDC zikomeje kumenwa mu bice bitandukanye ndetse ko abarija barwo byo bakomeje kwiyongera mu buryo butandukanye, kibi biteje akaga ndetse n'inkeke bishobora gutuma ibintu bisubira urudubi ndetse bigahindura isura. Benshi bakomeje kwemeza neza ko 23 yatanze ritangazo mu rwego rwo kumenyesha isi yose ko nayo ni yivanga mu mirwano bitazagira ngo niyo yaritangije mu rwego rwo kugira ngo bice agahenge kandi bari gukurikiza ibyo Kinshasa iri kubashiramo kuko yanze guhagarika imirwano kandi ikaba yishaka kurwana mu buryo bukomeye. Hagati aho leta y'u Rwanda yamaze kwamagana ibivugwa n'inzobere za UN ubwo n'inzobere zayo bashinja RDS igisirikare cy'u Rwanda muri raporo yemeza ubwicanyi ku butaka bwa Kongo, yemeza ko bahitanye abantu bagera kuri 319 ku butaka bwa Kongo. Ibi byose byamaganiwe kure kandi bavuga ko ari ibinyoma mu buryo bukomeye. Nyuma yuko ibi bikomeje gukorwa nta n'uwigeze ugera kuri tere cyangwa se ikimenyetso cyari cyo cyose mu rwego rwo gukomeza guharabika RDF y'u Rwanda ndetse bakomeza kuyishinja gukorana na 23 ku butaka bwa Kongo. Muri iyi minsi ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi ndetse no kuzamba kurushaho. Nanone kandi turinjiriye wari kare mu mirwano ikomeje gututumba noneho y'urudaca kuko noneho bivuga ko indege z'Ububirigi zamaze kugezwa wari kare santere ziteguye kongera kugaruza pinga bwango nyuma yuko 23 yigezemo igakoramo icyo bisibara mu buryo bukomeye, ariko bivugwa ko itagigaragara mu duce ahubwo yirukanye abasirikare ubundi ikarindira pinga mu nkengero zayo. Ibi byose nabyo biracyaragumba mu mwaka kuko batazi neza ngo bazayavana bate. Katuza twinjira neza muri aya makuru mu buryo uburambuye ni ku mutekano, politiki, demokarasi. Ikaze noneho nshuti zacu zakadasohoka mwese muze twongere tuhure kandi tubane aha ni ku mwero y'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Nimba ari umushoka burwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro gahunda nimwe, reba munsi gatoya urebe ahandike like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri za update n'amakuru yihutirwa. Ikaze n'amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjiyemo mu buryo burambuye. Ubu noneho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubona neza ko umuriro neza bwamaze kwikururira kuko rwamaze kwikururira rwo guhangana n'intare za sarambwe ko bwanze amahoro yose ndetse n'ibyagombaga kuyashiraho. Ubwo ndavuga ibiganiro by'Idoha ndetse byasinywe kuva ku ya 19 z'ukwezi kwa 7 ubwo byashiragaho amahame y'amahoro yagombaga kugenderwaho, ariko noneho intambara ikomeza kurushaho kubaho mbi cyane. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntago bwigeze bwohereza ikintu na kimwe. 23 igahitamo kuja mu mirongo y'urugamba mu kunetraliza ndetse no gusubiza inyuma ibitero ndetse n'imigambi mibisha yo kurimura abagwanye b'intare za sarambwe byari gutegurwa na leta ya Kinshasa, by'umwihariko igashaka no gufata ibice biri strategie, by'umwihariko ikinjira muri Shabunda, agace bavuga ko kugeza ubu kari strategie mu buryo bujyanye n'uburyo bwose FARDC yagendaga no kwitesha mu bujyanye n'urugamba. Ubu noneho 23 yahageze yari amavube mu buryo bukomeye, ihingiza indege zitagira abapilote zo ku rwego rwo hejuru zatunguwe FARDC mu buryo bukomeye. Ubwo ndavuga drone zakoze agatangaza ubutegetsi bwa Kinshasa bukumirwa mu buryo bukaze mu rugamba rwo ku munsi w'ejo ndetse no kugera muri iki gitondo cyo kuri tariki FARDC yakomeje kwirwanaho ariko biranga by'ubusa kuko nanone bya 23 kuva yari yatatse ibyagombaga kuyisubiza inyuma cyari kigoye cyane. Ihakeneye ibibuga by'indege byifashishwa mu kuyora amabuye y'agaciro ava mu duce two muri Sud Kivu, by'umwihariko no kuhazana ibikoresho bigera neza mu bice bitandukanye birimo FARDC muri Uvira ndetse n'utundi duce. Ibi bikaba
ngingo y'ingenzi M23 yakurikiye. Ubwo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukibona ubwo bugamba ubugari ndetse n'ubukana bwajemo, bavuga neza ko nta wagishobora usibye RDF. Ibyongeye kwamaganwa na M23 kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwishuka bw'igihe ko M23 idashoboye imirwano kandi itashobora kugura ibikoresho bya gisirikare bigezweho ngo itagize urugamba rw'injyanamuntu ku basirikare ba FARDC, kandi ibabere imberenge nk'uko bimeze kugeza kuri aka kanya. Ibi rero bikaba biri gucikisha igikuba mu buryo bukomeye cyane, bukaze cyane, bigateza n'urujijo kuko hari kwibaza niba n'ubundi baratangije imirwano bazi ko M23 itaziriho. Nabyo byayoranye mu buryo bukaze. Kwitwaza RDF byongeye kugaragara mu gihe Shabunda yo itarafatwa burundu na M23, ariko imirwano yahagaragaye yatanze ikindi cyizere gisha ko imirwano karundura M23 iri gukora, kandi biri gutuma n'imbaraga nke n'ubushobozi bwa FARDC byigaragaza mu buryo budasanzwe, nubwo koalisiyo bavuga ko yihagazeho kuko aka gace iba yagahombye kare, kuko ubu tuvugana iracyakabarizwamo. Hagati aho ubu tuvugana inkuru nziza kuri M23, intare zongeye kumva ko hari abagomba gufatanya urugamba nazo nyuma y'uko Joseph Kabila amaze iminsi ku butaka bwa Kongo ku mupango mugari kandi munini wo kugira ngo atangize intambara yeruye kuri Gisekedi umaze iminsi yaratangiye intambara yeruye kuri mugenzi we Felix, kuri mugenzi we Kabila, amushingiye ibyaha bigiye bitandukanye byamucisha umutwe bitewe nuko n'ubundi yatekerezaga ko ashobora kumusimbura ku gitsi, bityo akabasha yarabashije kumutegurira ibitero bikaze, harimo no kuba byabishobora kumuvugisha cyangwa se uwahamwa n'ibi byaha, harimo no kugambanira igihugu, bashobora kumuca igihanga mu buryo yabahamwe ibyaha. Yagejejwe imbere y'urukiko mu by'ukuri aburana adahari, ariko n'ubundi uyu Kabila akaba yanze ko mu by'ukuri yakomeza kugira ngo azacirwe umutwe agihagaze, akaba nawe yeguye intwaro ndetse n'abagabo bakomeye cyane bagiye kumufatanya. Akaba yatangaje ko agomba kwifatanya na M23 mu kurandura akarengane kari gukomeza kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Joseph Kabila Kabange bamushinjije gukorana n'umutwe w'inyeshyamba, binarangira yambuwe uburenganzira ndetse n'ibyari byo byose byakora ku butaka bwa Kongo nka perezida w'icyubahiro wayoboye Kongo imyaka 18 yose. Ariko ubutegetsi kugeza ubu Gisekedi ubu noneho agiye gutangizwa noneho urugamba, kubera ko amakuru abaye ikimomo ko Joseph Kabila Kabange yamaze kugera muri Kongo Brazzaville mu ruzinduko rweruye kandi rukomeye rwo gutangiza inyeshyamba bwite kandi zifite abasirikare bagomba gukora icyo bise kontrareza neza Kinshasa, haherewe ku bitero bikomeye cyane bizatangizwa biturutse Kongo Brazzaville. Abasirikare bagatangiza urugamba rukomeye rwo kurwanya FARDC mu buryo mu nkengero za Kinshasa batagiye kurwanira mu burasirazuba. Ibi byongeye guteteza ubutegetsi bwa Kinshasa bugiye gutangwa mu buryo bwose, yewe mu burasirazuba akaba ari intambara. Kinshasa naho akabuko ibizahindura isura y'urugamba mu buryo bukomeye, mu gihe byari bizwi neza ko imbaraga n'ubushobozi bwose bya FARDC byayumenaga muri Kivu ya ruguru kugira ngo ariho akomeza kurwanirwa. Ubu bikaba bishobora kuba bigiye guhinduka. Joseph Kabila Kabange agiye gutangiza uru rugamba ruturutse muri Kongo Brazzaville, mu gihe Kinshasa yo yari izi neza ko ihanganye n'u Rwanda ndetse na M23 mu burasirazuba bwa Kongo, aho bazahera noneho bashinja ibindi bihugu gufasha umutwe kugeza ubu Mushya uzaba ushinzwe na Joseph Kabila mu rugamba rukomeye. Ibi nabyo ntibizwi. Kongo irageraniwe mu buryo bukomeye, intambara nshya irongera iravutse. Hagati aho intare ziratabaza, ubwo ndavuga AFC M23, bemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwatangije urugamba mu gihe bwatinyukaga kumena abasirikari ibihumbi mu bice byose bigiye bitandukanye birimo imirwano ndetse na militeri zirimo imirwano. Kandi kugeza ubu M23 yaramaze kugota ndetse yaramaze no kubifata mu gihe cy'ibiganiro by'amahoro, ndetse kugeza bashizeho umukono. FARDC yahise izana ingabo ibihumbi, ivuga ko hari izajyanwe muri Kivu y'Epfo zuzuye amato zijyanwa Uvira, izindi zijyanwa muri Kivu y'Amajyaruguru kuko babisohoye mu tangazo. Bitse ko M23 itazarebera ibingibi byose, ko nayo iri guteganya kuzirwanaho. Isi yose igomba kubimenya ko ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bushigikira amahoro, ngo kandi ngo bukeneye intambara mu buryo bukomeye. Ariko nubwo ngo bivuga ibi, M23 imaze iminsi itoza abasirikari benshi cyane rwose, kandi ibaha n'ibikoresho bigezweho. Nanone kandi yavuguriye igisirikare ku rwego rwo hejuru, ku buryo muri
iyi minsi bamaze bameze nk'aho bari mu gahenge, aricyo gihe cyiza buri ruhande rwari rwabonye rwo kugira ngo rwikusanye ndetse runisuganye ku buryo bukomeye, maze ubundi bazatangira imirwano buri wese yipampye azi icyo agiye gukora mu buryo bweruye. Ibi byose ariko nanone biratutumbisha urugamba rushya rugiye gukora ibara mu buryo bukomeye, ibyo benshi bita ko bigiye guhindura isura mu buryo bwa nyabwo. Ubu tuvugana ku butaka bwa Kongo ibintu biracyarihindura isura, ariko none ziri kuba zongeye gutuma M23 ibona neza ko ishobora kurwana noneho mu buryo butari ubwa nyabwo, maze ubundi igashiduka yacakiye uduce, maze FARDC ugasanga yayituye mu mutego, kuko yo idatangaza ko M23 iri mu mirwano, ahubwo itangaza ko iri gufashwa n'ibindi byinshi, ahubwo ntitangaze ko bari kurwana. Ibi byose bikaba byerekana ko imirwano nshya iri gutangizwa, M23 iri gutangwa mu itangirizwa kugira ngo izabyereke isi yose ibiri kubera ku butaka bwa Kongo. Mu itangazo ry'abasirikari ba AFC M23 ryasohowe riragaragaza neza ibikorwa kandi bikomeye bikomeje kumvikana, biri kumenyekanisha neza iby'urugamba rusha no gutegurwa ku butaka bwa Kongo. Ariko noneho Kongo yo yamaze kubigeramo imbaraga zihambaye, kuko ishaka kuzakura M23 mu bice byose igenzura, nubwo ari inzira ndende kandi y'umusaraba batapfa kurangiza, kuko n'ubundi bamaze igihe mu ntambara yise iya bucece, kandi duhora tubabwira umunsi ku wundi. Hagati aho leta y'u Rwanda iramagana ibinyoma bikomeye cyane bya UN bikomeje gushinjwa ingabo z'u Rwanda za RDF kuba zaragiye ku butaka bwa Kongo gufatanya na M23 mu byo bise ubwicanyi bwahitanye abantu bagera kuri 319 bamaze iminsi bavugwa muri iyi minsi. Ibi byongeye kuvugwa n'umwe mu bayobozi bakuru ba UN, maze ubundi u Rwanda ruranyumuzwa mu buryo bukomeye, ariko ubundi akibazwa ukuntu ubutegetsi bwa UN banagira ku butaka bwa Kongo busigaye bukora amaperereza, ukamenya ubwicanyi budatangizwa ibimenyetso n'ibindi byinshi nabyo bikayoberana. Ibyo benshi bibye lobbying ikomeye cyane y'ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kwinjira muri bamwe mu bayobozi, ubundi bagatangayo agatubutse kugira ngo baje babesha ndetse banavuga ibinyoma bashingiye ku muguhara ku Rwanda bikomeye cyane bihora byumvikana ku butaka bwa Kongo. Benshi bumva raporo nyinshi zitandukanye zidafite ibimenyetso kandi bweruye, birimo ko gushinja u Rwanda ko buba ku butaka bwa Kongo ariko nta bimenyetso bufitiwe, ku buryo budashobora kuvugwaho igihe cyose ngito itera ikiranye ibimenyetso. Nanone kandi bikaba ingingo mbi kandi nkuru ikomeje kwerekana neza ko ibintu bikomeje kuzamba kuba bikanaba ku butaka bwa Kongo. Hagati aho leta ya Kongo irageraniwe noneho muri Rubero ndetse na Warikare mu bitero bisha kandi bikomeye kandi biri kumvikana muri kano gace, byo biracyari injyana muntu mu buryo bukaze. Iby'abasirikari b'intare bamaze iminsi bari pampye mu buryo bukomeye, bamaze kuzenguruka Pinga, ariko noneho bayibamo hagati, ubundi bacungira ku nkengero kugira ngo bacungane n'ibikorwa bya gisirikare biri kuva neza ko bikakaye byivanzwemo n'ingabo z'ababirigi n'abacancuro. Ariko noneho FARDC bakabibacungiye ry'uburyo ibitero bisha bari kwitegura muri iyi minsi by'injyana muntu mu buryo bukaze, kuko hategerezwe isasu rya mbere. Baracyashondana ku buryo ngo biteguye kurasana uko byagenda kose. Ibi dukomeje kubitegereza ndetse no kubitega amaso, ubundi tumenye neza n'ibyo rugamba, ubundi dukomeze turubagezeho hano ku muyoboro w'amakuru agezeho kandi yihutirwa. Ibi byose nta handi uzabyumva usibye hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi akomeye kandi yihutirwa ku mutekano, politiki na diplomasi.